sengiyabuza kuhle na ukuthi uma ngabe kunenkongozelo la kuthiwa khona umndeni uvelelwe amanzi amnyama mase kuthiwa kushawa inkongozelo bese leyo nkongozelo ihanjiswa kubantu abathile ayi umndeni kuhle ni lokho angizwa kanyabuza kubi yini ngazo manje ngisho ngiyacela Zulu omnyama kaMageba ningiphendule yini wrong ngombuzo wami ngoba phela njengamanje ngiyabuza njengelunga nami lezwe yini wrong ngombuzo wami nina nisabani ukubuza yini wrong ngoba njoba ngibuza nje yini wrong no ngiyabuza kuhle yini ukuthi imali yenkongozelo lekuthiwa imali yamakhandlela ithathwe iyonikezwa komunye umuzi ingathathi isiwe la kunomsamo khona omntolele yini wrong lento engiyibuzayo ayingitshele nje ukuthi ngirong kuphi ngifuna ukubona ukuthi ngabe nasala ngephutha yini ngomhla ka30 noma umhla ka30 nasala ngoba nengabalani yaqonda isintu ukuthi sithini yini wrong la kulungile yini ukuthatha imali yamakhandlela niyonikana nodwa nabangani benu ngitshela amasimba mina ukhuzana umfowampongozo unonkosikazi ngimhlonipha kakhulu kodwa le khuzani ngiyaphinda futhi uyilume eceleni ke le mfana kithi uhlezi wenza kahle mfowethu udla ama-award uthola yonke into empilweni enhle kodwa uyabona kule mfo kakhuba uyilume eceleni ayithathwa nje imali yesoso iyonikezwa umngane ayenziwa leyo nto leyo ayenziwa leyo nto nithandani nibakhule nibancane kusho kuphela uma ukuthi nina nithi umndeni wakubo Sicebi ubungekho kwilevel yokuthi nidiscusse nawo lo mnikelo lo ngamanye amazwi kusho bengafanelanga niwenzele ngoba nucekele phansi ngalento enenzile sihlangana nezinto ebezilapha lo benizenzela nina lo ngakuhlangana nenkongozelo khona izinto efanele understand yazi lento eningitshela yona ifana nani ifana nokuthi mina ngiyashada nonkosikazi wami mase wena uqhamuka ugqoka iveyili ungitshela ukuthi iveyili ibiza 300,000 uyifakele noma ngishadi nawe mina oshadayo nonkosikazi wami sina iveyili uyigqokile nami ngigqoka isuit wena uzoqhamuka uthi hayi i-wedding gown yakhe nje ikhona lo engishada nawe wena qhama sothi engigqokile mina u100,000 ubuyisaphi wena ngoba ushadi uyisaphi wena uyayibona uthi njani incuva dem lento ngitshela yona so musanje ukusaba iqiniso phendulani iqiniso le mali le ishonephi le mali yamakhandlela ngoba imali yamakhandlela ibalekile ukuthi ngempela iphinde ibuyele emndenini noma ngathiwa niyakhala noma niyajabula kodwa le mali khuzani mfowampongoze ninonala fanele niyithathe niyiphinisele emndenini finish and clear yeah wakhipha malini wena mina owami umsebenzi kulwena umphakathi uma ngabe kunemali engaqondakali ngithi mina ngqo umuntu osebenza ngezikweleti zabantu ngithi akuthathwe le mali le iphiniselwe le emndenini ubani wena kulomndeni fanele ubuze wena uthi ubani wena onama cellphone afonelwa abantu bezocela usizo ningawufaki umndeni waDlamini ekhoneni ngoba naku uncengele ngezinto ezithile ningakwenzi lokho askisi phela umndeni waDlamini njengamanje uncengile ukuthi nenzele event kaSicebi le askisi leyogcina fanele niyenze ngoba uthembele kunini yabo futhi umndeni usenale hope yokuthi nizowuqedelela umusi yabo kwenzeni lokho ngothando hayi ukucindezela ningakwenzi ngoba naku nifuna umndeni ucompromise amaqiniso athile kwenzeni ngothando ningawucindezeli uma ngabe nothanda umndeni kaSicebi hamsani imali le nangezwe uma ngabe nothanda umndeni kaSicebi
hambisana imali le umuzi wakhe nizowuqedela ngoba vele niyamthanda uSicebi hayi ukuthi nuncikisele umndeni ngayenzi leyo nto le musawuyenza le nto nezayo iyakwenziwa nakule mndeni yenu mina ngifuni nenze into engafuni yenziwe enganeni zenu ngithi ngiyantshela iyekeni leyo nto leyo akwazi ngeke uzikwenze futhi akwazi nakutshela ayenziwa leyo nto leyo yabo mina engifuna ukuthi nikwazi ngqo engifuna ukuthi nikwazi iqiniso lithi imali yesosa iye emzini yabantu kodwa iya la kufanele iye khona esosweni ngoba kusuke kukhanyiswa ikhandlela leyo nto isymbolize ispirit sikamufi iphekwe ukuthi sikhona ispirit sikamufi yingakho noma umndeni usuhlanganisa uma uthi busebenzisa leyo mali uthe yile ndoda cha iyayikhanyisela into zayo naku la siyabona hayi ukukwenzeni nawo private number phone ekazi ubani lozogwajisa ke sizwa usuvalile hayi suka wena ungangifonele ngeprivate number mina yabona manje niqala nifonisa private number nisuke senigqilaza umfana omncane yabona lapho nisuke senigqilaza umuntu omncane ke kunani base niqala nisebenzisa private number uyangqilaza umfana angisumuntu mina ongazomeyisa ngenamba eqondile fanele at least ushaye ngo-private number bethi wena ngiyabona wena njani futhi uma umbona sidubulana phelile finish enhlaro wangifonela mina uma ufuna ukudubulana nami ungabe ungifonela uma ungibona awudubule nami ngidonse sami sidubulane finish wale bethi hayi wena khiphe sakho ngikhiphe sami singene empini uma ukuthi sikhiphe induku singene empini suka nyo angitshela amasimba mina yangezithini kuwo mina nje ngisamile eqinisweni ukuthi lento enziwe uKhuzani this time around was wrong ukuthi ke umuntu ke nina nempraise noma wrong angeni lapho kodwa lento enziwe uKhuzani this time around was wrong ukuthi nina nifila kanjani neaffecteka angeni lapho umsebenzi wokungcwaba uSicebi wesupport muhle kodwa okuthatha imali yesosi emzini yabantu wena sifeke ungazongena la usibangela umsindo msunu kanyongo lento yokuthi nithatha imali yesoso noyishare noloku nonala I was wrong it is wrong fanele leyo mali yesoso ihambe emndenini kaSicebi cela ungifake ibhuti ufuna ukufaka uzothini ungifake ibhuti ufuna ukufaka uzothini ufuna ukufaka endabeni ezinkulu kangaka le ndaba enkulu ufuna uzobhabhaza amalebe esibumbu sakho la le ndaba enkulu kaba zimfuna ngisho umuntu wesifazane njengoba ufuna uzogxamalaza lamalebe akho khona la kule ndaba lezi ndaba zinkulu imali nje yesoso fanele ihambe emndenini wakaSicebi phela lento ukuthi sinikunala ngizwa mina ayijikele yamali futhi izojika ngiyazi kona ngisazo-attackwa kodwa imali izojika yabona ukujika izojika leyana futhi ngiyakutshela izojika ukujika wena utshelwa yimina ukuthi leya mali ijika izojika ukujika futhi wabona uma ingajikanga ukuthi kusho ukuthi uhlatshwa wenza kancane phela siyaqabani manje asiyaqabani qoboqobo uyabona Khuzani kwambongo sasikaxabana nala asikakaxabana kwamanje ngisanitshela angakanithuki angakasho lutho ngiyanitshela nje but angazi kuyosanga elinye ilanga kunjani ila khona inyoni uhuqela khona angazi uyothini imali nje amakhandlela iyahlonishwa ayithathwe iphindiselwe emndenini yebo imali le eyayikhishiwe wathiwe yamakhandlela bonke abaculi banikela kwaqoqa imali yesoso yaqoqwa kubaculi le mali iyafana nale qoqwa kokholike emsebenzini akaze nje kuthiwa seqoqela umncwa cha kwakuthiwa kuyanikelwa kubo Sicebi so abathethe le mali bayihambise kubo Sicebi hayi unala nje akakwazi ukuthatha le mali cha akakwazi uyithatha ngicela nje nithatheni le mali ekungeyesoso iphindele kubo Sicebi finish and plan noSicebi lakho ngisho uyasho ukuthi ehaphi insizwe engilwela kangaka ewazongilwelwe mfo wangilwela mfo lapho khona abangincindezelayo
Hey, cishe naye lalele khona yasho uthi wazwangilwela lo mfu, hey wangilwela nangumfu, ayalwelana but ngalo mzuzu khona abancindezelayo. Mina nje nginegama linye nje lilodwa lithe vo, ngithi thathani imali le yakubo Sicebi niyiphinisele kubo Sicebi. Kuyoba unkosikazi nabantwana abakwazi izimo zabo bese beyisebenzisa ngendlela efanele. Hayi lento yokuthi fa musani kwenza uSicebi ngathi manje yena azange abe nenhlanhla yokunikeza imali ithathe ndama niphinisele kubo Sicebi imali yesoso le. Esoso le amaliyana. Esoso le amaliyana akuyona engcebeleka. Yini naniyenza nanenzela ukuthi lezi ingane lezi egqokiswa kwabaqwayizi zize sizoma lapha lezi egqokiswa kwabaqwayizi emncwabeni nanifuna lezi ingane. Okay, ake sithi ke lo 230,000 ke kwako umncwabo nanenzelani ukuthi labantwana abagqokiswa kwabaqwayizi beze emncwabeni lapha. Yiko lokho nanifuna ukubuka. Phela sitsheleni mawuthi nanifuna le red velvet. Sitsheleni nje ukuthi sasifuna le red velvet wehlatshwayo ngoba awukho umncwabe ngathi uhloniphekile unje awukho ngitshele lodwa umncwabo ngakini okuhloniphema ukanje mina ngithi ke ngitsheleni umncwabo odwa ofanele ukuthi ube kanje ayingitsheleni ibizwa ngani lento ukuthi emncwabeni enifaka icephe nje ibizwa ngani leyo nto leyo lento ukuthi emncwabeni nifaka icephe nje ibizwa ngani leyo nansi yiyo lento naniyikhokhele le u230,000 nanifuna ukuthi nibone laba bo short skirt behamba lapho short dress begijima lapha phambili. Hayi asilungisaneni siyalungisana lana niyamdinga umuntu onemali akwazi ukutshela amaqiniso niyantshelana amaqiniso i-wrong lento lento i-wrong esifeni ku-wrong lokugqoka loku-wrong lalela ngithi mina le dress code ayivumelekile esifeni ungayenze konga ungayenza ematshwaleni ungayenza egroundini makukhona kuthiwa kudlala amabhola awukwazi ukuthi ugqoka nje emncwabeni uphinde totally uye phambi kwebhokisi uyobamba imbali phambi kwebhokisi ugqame phambi kwebhokisi kanje khona ugoba nje ucosha amaflawa kuvela izinqa phela la anikwazi ukuthi ngigqoke kanje emncwabeni never awazi nje uyathanda uthandi le nkulumo yami nje iyona nkulumo eliqiniso mawungayifuni uvela ngixa umuntu ovela engene la athi wena ufunani kuleyo kodwa ula kwi-channel yami ngalo mzuzu uthepha iscreen lapho ngihlathi kanyono ihlo vele waba esidwedwe msunwe nje wayekunyoka waxega amabele lapho kina akazi azahlawulwa lotsholwa akazi kwenziwe lutho sek hlala la uthepha iscreen sikhuluma nawe manje. Umncwabo nje ubanje owenu bese kuthiwa umncwabo uhambe kahle yabo ubuzile usibusiso mango lapha ngale dress code yasemncwabeni angizange nize nimlwisi isibuzo uPutin seniyalwa ngoba nina baxoli hayi maxoli indini mina ngiyafisa ningitshela ukuthi ithini indaba yalelo khunje indaba le yale phala le funeral phala ngathi lingcono icebo lethu kunemathole mina ngiyantshela ngenza kwethu-ke lana-ke uThabani Hlatshwayo nje usitike endabeni yemali yesoso imali yenkongozelo ukuthi-ke imali yomnikelo kufanele nokuthi iye komunye umuzi kunokuthi iye kuloyo muzi ekumele iye kuwo. Mina ngenza kwethu-ke bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe lwakho ukuthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo danko. Sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.